Ya ilah gorengnya mantap-mantap banget ini baru matang buset. Mak bagi sambal mak. Soalnya Ambil enak angkat tangan gorengan begini mah. Lu goreng lagi ya? lagi. Hmm. Kopi ya dong kagak ada nih. Lah, lu dari mana lu? Mau ngancang. Muka asem begitu lu. Makan nih. Ya. Makan aja. Lu gorengan aja. Ya nyomot juga bocah. Lu apa muka lu asem gitu? Ayo dikacangin, Cang, sama temen-temen ayo. Kacangin. Iya. Emang apa? Main doang tuh. Main dikacangin tiba-tiba. Dimin aja gitu. Iya. Buset. Emang lu main sama bocah mana? Ke belakang. Ke belakang. Iya. Si Kipri sama si Caplang itu. Ya. Ya, inilah. Kalau udah Cang bilangin dia bocah nggak beres itu. Bocah red flag itu. Red flag kaki merah, Cang. Bukan kaki merah, red flag tuh bocah udah bagus, udah mesti ditemenin itu mah emang bocah cam-cam lagi tuh bocah sih main sama bocah cam-caman sih. Bukan main sama Rizky aja sono yang beneran dikit. Orang bener mengaji itu. Main silat lu mah sono. Main apaan lu sono main bola doang lu main sepeda lu. Ya udah, Cang, nggak main-main lagi dah bocah belakang. Main sama Rizky aja.